Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Kristal. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Baknang ti best friend ko. Ket siyak met marigrigat kamilaeng. Ngem uray man no kasta. Saan naklatta nga inadaywan ni Roxanne? Kanayon nak nga ikan iti regalo. Ngamjak ni namnama, adumtang ti gundaway, at iragsak ko, tikid dawen na akasukat, dagiti ininted na kanyak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ala, nginginaan mo't a restaurant da ito'y nangipanam kanyak, bes? Wen, naka-order ako iti kananta. Kadum ti kanam bes. Saan ka nga agbabain? Nakad-adumot ngamin ti in-order mo, Roxanne. Apay, agday-diet ka? Saan man? Ngam sigurado adakkel ti bayadan ta. Sapay basit laang tintugot ko a kwarta. Ay, sika talaga. Kunakmat kan ka asya kung ti makaamu iti kwarta nga usaran ta. Kabaw ila kabayadan dagita. Saan ta maibus dagito in-order mo, bes? Ay na, bes. Taan aparikot data. Iyawid mo ano, anda mabati. Si Kangay? Sana bale. Ta saan ko aparikot ti makan iti balay. Gumatang tumat lang dadadi kan mami. Kasta ka di? Wan. Ket apaman amalpas na amangan. Mapantay Jemol. Gumatang ta iti sandal kan bestidam. Ha? Ay, oray sa anon, bes. Nakababain mat. Ay na, sana mabalin nga grup-grupa ka nga alalay ko tunggal agkuyog na. Ha? O, kita ka man ta sapatos mo. Daanan. Ganda ta t-shirt mo at dapay mantyana. Apay, kayat mo ka diti kasta aging gat-inggana. Diyak kaya't adumakkel ti utang ko kan ka, bes. Ay, utang matasasa uwang, bes. Itad ko lang kan ka. Uray saan mo abayadan? Roxanne, sino tayo takakuyog mo? Ni Kristal, Daddy. Best friend ko. Naimbag amalamyo, sir. Di na ko nawagan iti, sir. Iha. Uncle, ko nablatan kanyak. Daddy, awan ka di pa'y ni Mami? Awan pa yung Roxanne. Okay. O sige nga rin, Daddy. Mabalin yung turumwar. Tadaaramidan mi kini Kristal dito'y silid ko. Okay. Mapan kayo lang agmerienda di kusina no mabisin kayo. Idakon. Okay, Daddy. Rimuaran ni Daddy. Sige, ipadas mo dagito ginatang tabestidam. Kitain ta no bagay mo matlaang. Tanusan, isukat na. Ha? Kwa? Alakit din. Daytoy off-shoulder kan tube ti ipadas mo. Kunak tumat ngamin asaan na kon nga igatangan, bes. Ay na, nagadulakit din. Ay ang ibagbagan. Alakit din. Ipadas mo. Di ka madanagan. Tasyak to timang itulod kan kainton agawid ka. Naimbag arabi iyo, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Apay anarabian ka? Napan kami ngamin iti balay ti best friend ko, tatang. Ay ungayam. Sino nga dyan nang itulod kan ka? Ni Roxanne, tatang. No kasta. Bak nang da, tatang. Iso nga da kotsena. Anyang ay dagita awit-awit mo, manang. Un nga raw, anak ko. Nagadumat. Makan kan kawas day ta, tatang. Ading. Apay nga itain nalam, manang. Ha? Ala, gustong day ta, Risa. Saan kan adamag-adamag? Malakit din, Kristal. Ingka agsukat, tamangan tayaw. Naimbag ngagsapam, Kristal. Ni, Daniel, anya ter aramidam dito'y balay. Ay. Apay.
Kasla naklahat ka, nakakita ka niya. Saan mamat ngamin nga imbaga nga umay ka? Tapno na kapag sagana ak kumamat. Kayat ka nga rod asurpresaan. Awan ka di ti aramidam ita, eh? Awan mat, apay ka di? Mabalin ka di arumwarta. Ha? Agdate ta mamat. Manuabulan na nasaan ta nagdate. Bisyak nga ni Talon. Kan kanayon mat ngawan ka dito'y balayo. Sa anak mo ta nakasagana? Urahin ka Mauray nak? Apay kid din nasaan. O sige, urayon nak nga rod. Taagawa ak ti agpalas. Pasensya ka na, Crystal. Ngamin, daytoy lang nga klase ti date ti kabalak nga ipaikan ka. Dito'y park akanayon ti papananta. Ken street foods lang ti pagsangsangwan ta. Okay lang kanyak, Daniel. Uray mo street foods lang ti pagsangsangwan ta. Naragsak tamat saan ka di? Sana bale. Inton makaurnungak. Agdayt tamamat iti kang ina na restaurant. Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Di mo ka di kaya timbagak? Saan aday ta ti arapaap ko, Daniel? Ibagam tumanan kanyak. Adaga ken balay ti urnungan ta. Saan ka di? Wala. Saan mo't anas ka nga agdate ta iti kanginginaan a restaurant? Mabalin mo't agumatang talatan iti tersena. Naimbag ijay, tanalakalaang tilako. Okay, no isuti ko nam. Agyaman ako na ya. Tauray marigrigat kami laeng. Inayat naklata. Oh, italamanan anak isinara ka kanyak dito'y park, best. Pasensya kan, Bes. Busy ak ngamin. Oh, saan mo pa nga insuot ti off-shoulder a bestidam? Ay, pasensya kan, Agdardarasak ngamin. Kan may sa. Amang ano makita ti boyfriend ko. Kat panunutan na nga agpapaarumakpay. No kas di ti suot ko. Nukas na, adagaya man boyfriend mo? Uwan, Bes. 5 atawan min. Apay nga italangan bagam kanya. Saan kamot ngamin ang nagdamdamag kanyak, Bes? Aywan na niya. Sana bale. Iyam amom tuman kanya, best. Ang mga pangit mo ti pinili mo. Ay, unay kan, Bes. Maipasiguradok anataer ti boyfriend ko. Oh, talaga? Ay no, imbag ka pa itaad nobyom. Siyak, single aklat tangaging gayta. Iti day ta kinapintas mo? Jack mamati, Bes. Oo, mamati ka kadi, best. Kasano kung maamaad na anak iti boyfriend, kit di nakmat ikaskaso ti crush ko. Ada ka di pa panam, manang? Wen, makipagkita ak ni Roxanne. Ada ka no napatag na ibagana. Ha? Nagsapamutan? Isumat ngamin ti kunana ading. Masapa ak ka no. Apay, naskan ka di atong palam ti amin nga ipaaramid na ken ka? Wala. Ngamin, best friend ko ni Roxanne. No apay mo't ngamin asaan mo aliklikan dayjay a Roxanne? Apay ko maaliklikak ngay, ading. Adumot ngamin ng tititad na ken ka, manang. Kasano ngay no dumtang ton ti aldaw nga ipabayad na ken ka dagita? Libre ka no. Basta siyak, sa bali ti atap ko ken kwa na. Saan ka ko mga agpanunot iti kasta, Risa? Nasaya at ataon ni Roxanne. Uray no nakurapay tayo laeng. Saan ang nagdwa-dwa ang nakipagayam kanya? Pasensyakan, no naladawak ang nakasangpot dito yung meeting place ta, Bes. Okay lang. Anya kami nandiyan na patag nga ibagam kanya? Kwa. Total, adumatan tinaitad ko ken ka. Mabalin ti agas iti favor. Anya a favor day ta, Bes? Saan ka di ako nam kanyak idi nga aramidam amin para kanyak a best friend mo? Wen basta saan adakas, Bes? No kasta nga rod. Makiwin naswas ka kin ni Daniel. Ha?
Kayat ko ang makiwin na suwaskan ken ni Daniel. Itian niya kumaga po. Ni Daniel ti lalaki ngay ayatak, Crystal. Kadjak impagarot nga isugayam tinobyo. Jack maawatan, bes. Kasano anam-amom ni Daniel? Saanan anas kan ama-amuam no kasano? O anya, maaramid mo ka diti kayat ko, best? Bes, ni Daniel tiragsak ko. Jack kabaalan ti makiwin na suwaskan ko na. No kasta, saan mo nga aramidan ti kayat ko? Pasensya kan, bes. Ngam ay ayatak ni Daniel. Day tala akid-kid dawakan ka. Ngam di mo pa'y maipay. Saan nga ay ayam ni Daniel? Tapno itad ko kan ka, bes. No kasta nga ron. Lipat mo nga best friend ta. Oh, manang. Nasapa ka mo't nagawid ita. Kwa. Ada nga nalipatak ading. Rumarak mo't langin ton madamdama. Apay ngay, akasilag sangit ka. Itian niya kumaga pong nagsangit ading. Wano? At dati saan nyo ang nagkinaawatan kini Roxanne? Jack nga minan amo no anya ti haramidag. Anya nga min ti parikot yu aya. Ni Daniel mat gayam ti crush ni Roxanne, Risa. Kinid daw na amakiwin na swasak ka ni Daniel. Anya? Apay ngay may kaditi balay, Crystal. Adala ko makayat ko adamagan, Daniel. May papanitian niya. Maipapan ka ni Roxanne. Apay ni Roxanne. Kasano anam-amom ni Roxanne? Naadaan kayo ka di iti relasyon? Apay asaan mo ngayong bagbaga kanyak? Agsasarunumat ti sa ludsud mo. Angam, tap na malawlawagan ka. Ibagak amin kan ka. Namamok ni Roxanne iti may sa fellowship. Ngam saan kami anaadan iti relasyon. Ngamin, pagayam laang ti pangibilbilangak ken kuana. Ken may sa addakan anobyak. Apay ko mga agsapulak iti sabali. Kasta ka di? Wen, Jack amo nga isugam ti best friend mo. Apay ngamin aya. Awan. Nasaludsod ko laang. Imayak dito'y balayo. Ngamlikliklikan na, Crystal. Saan mo matareplyan dagiti text ko kan ka? Agawid kan, Daniel. Adda ka di parikot. Adda ka di dakas anaaramid ko. Ibagam ko ma, tapno amok mat. Agawid kan kunakmat. Pangaasim ko ma, Crystal. Saan mo nga ramidan ti kastoy kanyak? Kasanon dagiti plano ta? Awan ti nagpasulam kanyak, Daniel. Ngam adda masaksakitan gapo iti relasyon ta. Ni ka di Roxanne. Uwan. Sika ti ay ayatak. Saan ani Roxanne? Panagkunam ka di. Agbalin anasaya ti amin. Numakiwin naswas ka kanyak. Amok anapatag ni Roxanne kan ka. Ngam panunutam kumamat ti relasyon ta. Sana bale? Kasaritak ni Roxanne. Anya ti ibagam kan kuana? Ipakaawat ko ti amin kan kuana. Day tati saan mo nga aramidan, Daniel? Jack ipalubos a madadaal ti relasyon ta. Nupod no agayem ti pangibilbilangan kan ni Roxanne. Irespeto na kumati relasyon ta. Kumusta kan, Roxanne? Mano alawas asaan ta nagkita? Pasensya kan no anyaman tinagkurangak. Okay, aklaan, best. Bes? Juan. No kasta? Saanan nasakit tinakam mo kanyak? Nakaamiri sa kon, best. Saan narumpang adadaulag ti relasyon niyo kini Daniel? Nalawagin ti amin kanyak. Pagayam lang ti pangibilbilangan ni Daniel kanyak. Kat respetwak da desisyon na. Agi amanak no kasta, bes?
Nagasat ka kini Daniel. Ngamin, inlaban na ti relasyon niya. Wan, talaga ang nagasatakan ko na. Saan ka madanagan, bes? Masarakam tumot lang ti lalaki aparakan ka. Sapel ako, bes. Addan to, saan ka madanagan? Arakupan ka man, bes? Nagirot matan ti panangarakop mo kanya, bes. Wan mailiwa kami unay kan ka. Italaang manan ngagkita ta. Agyaman nak, bes. Ala, syakto ti alain nyo a bridesmaid into nagkalay sa kayo kini Daniel. Mabalin mat, bes. Kalpasan ti dua atawan, nagkalaysa kami kini Daniel. Kas iti napagsaritaan mi kini Roxanne, isu tinagbalin a bridesmaid. Pagyamanak tanadaanak iti asawa akas kini Daniel, ken best friend akas kini Roxanne. Kalpasan ti may sa atawan, naadaan meten iti nobyo ni Roxanne. Kataging ga ita, nasaya at tilinangan mi iti best friend ko. Alakastan, katagyaman iting kay panangidrama, iti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Kristal. Kristal pagayam ko, kas iti kanayon tayo nga ibaga, nuda kayo tinaituding iti tunggal maysa, uray anyapay, wenno uray asino pay, tilapet, da kayon tulatta. Katala, sapel ako ma, tagtultuloy met, ti panag best friend yo, kini Roxanne. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti pan nakay-drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged, itinaga na Kristal, at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.